Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan. Welcome back to our channel, Jor Drama Tips TV. Makadway man ang tipagayam nyo ni Auntie Jor, Jocelyn Oblero Ramirez. It is shout out portion. Pagibasa tayo nga rod papagayam, kadagiti comments. Dagiti gagayim tayo, anayat amang tatarabay, iti drama tayo, nga unay daytan kaka, anaraarti namnama, kan ka, Manong Roger. Dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Agbasa tayo nga ron papagayam, kadagiti comments, kan shout out, kada kay amin, agdengdengag man, weno saan, agkom-comment man, weno saan. Shout out to all of you, kastamot ng dagiti Tagalog friends tayo, dagiti Bicolano, Bicolanas, Bisaya, dadyalaang ta sanda maawatan. Ngam shout out to all of you. Lahat po kayong mga friends namin dito sa YouTube at saka Facebook, shout out po sa inyong lahat. Okay guys, so agibasa tayo nga ruden. Kung ni pagayam lakay ti amyanan TV na imbag apa nagdengdengag dito Los Angeles, California. Kumusta kay amin papagayam dito Los Angeles, California? Shout out to all of you. Nang runa kadagiti listeners tayo dita. Kunamot ni pagayam Imelda Velasquez, nagsaam ngayon sender no kuma pinatim idi ni tatang mo kunanamat. So thank you for your comment. Pagayam Imelda Velasquez and shout out. Kunamot ni pagayam Roselyn Hill, nakadkadlaw ngamin ni ex mo sender. Saan na kang agad ni may kinita, tapos kasapay tinaramid na ka, awanan konsensya alalaki. Move on ading next time aganad kan, huwag agad agtiwala. Good advice, Manong Roger. Happy listening. Thank you pagayam Roselyn. Iti daytoy comment mo ken advice mo meten. Shout out akanayon kada kayo kini pagayam Imelda Velasquez, Roselyn Javier Hill. Dagiti suki tayo dito YouTube kan iti Facebook. Kung naman ipagayam Imelda Kabang, move on. Hingi ka ng sustento sa BF mo before and after mga naka. Go abroad. Ipakitam akayam. Ti agbiag without him. And never cry for this kind of man who's tumot. Thank you, pagayam Imelda Kabang. And shout out kada kay amin nga dengdengeg dita abroad. Kada giti kakarubam. Kada kay amin nga OFW. Kan thank you mat. Daytoy advice mo para kini sender tayo. Kung napay ni pagayam Imelda Velasquez, nagmayaten ti love story yu a pamilya. Congrats kada kayo. Kung nanaman daytoy anaraarti naman number 46. Kung napay ni Imelda Kabang, wow, nagmayat man Manong Roger, nagmayat tay naguneg nga sao risik. Risik daytoy pagayam R-I-S-S-I-K. Risik. Di kasla nga gumilgil ayab. Parang pungtot. Gumilgil ayab. Kung napay ni pagayam Imelda Velasquez, han matadakas ti agutang, basta makisarita ka, anasayat kadagiti amin, nakautangan, siguro maawatan dapay, ngam tirigat na, nakaaramidan ti saan arumbeng. Iwan mat ngagpaiso. Kan may sa, uray no umutang kayo no pang emergency papagayam, haan nga panggarbo, pagbarkada, pagparamag. No at that emergency, excusable, maawatan ba dayjay. Ngam, syempre, makisarita kay tinasaya at no, saan nyo pa'y maipulang, dayjay anabulod yo. Kat si kamot na nagpabulod, makita mo ti kasasaad, saan mo matadadaalan jay tao, nagpabulodam. No talaga makita nga agparigat pa'y amang isubli. Adda ngamin dagijay mat makabulbulod, mun makot utang, nga isuda pa'y ti makiapa, isuda pa'y ti nakarit, isuda pa'y ti mangibadekeng ka, dagida duma. So, tagtumpong kumakit, dayjay agpada nakaritan niya. Tatay, nakarit nga agpautang, ta nakarit mat ngumutang, suda tagtinumpong. Ta nagrigat mat no dayjay nakauyuyong ka ijay tao nga kitkitaam nga na ospital lagaro din jay kabalay na uyuyong ang pailaan adamat dita dijay pagparamag na intun singirenda makiapa sana nasayat dayjay pagayam. Kung naman ni pagayam Elena Antonio, grabe mat sender. Isinam ta asawa mo, you deserve a better one.
Thank you Manong Roger kun naman. Thank you pagayam Elena Antonio, shout out. Kan ka kaniti pamilyam kan dagiti kakaduam ngagdengdengeg ditoy George Dramatics TV. Shout out. Kun naman ni pagayam Rachel de Guzman, na imbag ngal daw yu kan ka Manong Roger kun naman. So DJ title DJ drama. Kan siyempre di kabuuan na datan. Kasamot kan ka pagayam Rachel de Guzman. Shout out. And thank you. Kun naman ni pagayam Geraldine Larocco, social mo tabakit, agasan mo birthday na, iyutangan na, hay, kunana mo. So, kastay kunakon, saan nga emergency, ti nangusaran na. So, dagiti kakastati, saan nasayaat. Kunaman ni pagayam yung RJ, more power to your channel. Thank you, nakong. Kunaman ni pagayam Mercy, sana all. Thank you pagayam Mercy, shout out. Okay papagayam, so ulitin timang shout out kada kay amin subscribers ti George Dramatics TV. Kasamutan amin commenters. Nikit kita niyo papagayam dagiti comment yo ta no dagiti nasaya at laang dagiti mangsurot iti community standard ti YouTube tan saan ikaten na kayo ikaten na DJ channel agam gamitin nyo nga ag-comment. Dagitay dakas launa iti comment na, okay? So, shout out pa karagiti reactors kan commenters tayo kan syempre kada kay amin and thank you so much. Kada kay amin agagayem mi mangsuporta iti daytoy channel George Dramatics TV kan karagiti drama nga unay daytan kaka anaraar tinamnama kan ka Manong Roger. Kan ti may sapa playlist tayo, Ilocano Tips and Vlogs, kan dagiti YouTube Shorts tayo. Bye!